Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Intambara ihinduye isura mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndababwiza ukuri ko noneho ibintu bimaze guhindura isura. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Congo. M23 n'igisirikare cya FARDC noneho bagiye gukocorana ivumbi ritumuke mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kisekedi yarakaye mu buryo bukomeye ndetse aravuga yuko agiye gukora intambara ikomeye cyane igamije gutanga isomo rya gisirikare kuri zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Ibintu byahinduye isura. Amakuru mashyashya arimo kugenda yiyongera muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Ubungubu noneho inkuru ikomeye cyane nuko indege z'intambara zirimo kuva muri Afurika y'Epfo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi zitwaye abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byinshi bigiye kurwana muri Congo. Usibye indege za Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, hari ikindi kintu gikomeye cyane noneho kimaze kwiyongera muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Indege zitwaye abasirikare barenga 3,000 bavuye muri Tchad zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndayishimiye i Bujumbura. Ndasubiramwo. Indege zitwaye abasirikare barenga 3,000 ba Tchad ndetse n'abacancuro benshi zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndayishimiye i Bujumbura, aho bano basirikare bagiye kwinjira muri Congo gufasha FARDC kurwanya M23. Amakuru yizewe yamenyekanye ndetse amakuru twakoreye amatohoza aremeza ko ku isaha y'isa 1:25 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Goma aribwo indege zageze ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndayishimiye i Bujumbura. Izi ndege zari zivuye mu gihugu cya Tchad. Amakuru aremeza neza ko abasirikare barenga 3,000 b'igisirikare cya Tchad ndetse n'abacancuro benshi cyane bavuye muri Libya bakanyura muri Tchad bagafata indege ziberekeza i Bujumbura bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko aba basirikare baje hariya mu buseruko bwa Congo gufasha igisirikare cya FARDC kurwanya M23. Perezida Kisekedi noneho ibintu arimo kubishyira ku rundi rwego. Ni ibintu bidasanzwe kubona noneho ubutegetsi bwa Kisekedi bwahisemo kwitabaza abasirikare bavuye muri Tchad ndetse n'abacancuro bavuye muri Libya kugira ngo bafashe FARDC, Abarundi, Afurika y'Epfo, imbonerakure ndetse n'abazarendo kurwanya M23. Bigaragara yuko yakomeje kuzonga mu buryo bukomeye igisirikare cya Congo. Mu minsi ishize Perezida Kisekedi yakoreye urugendo rukomeye cyane mu gihugu cya Tchad. Amakuru yizewe yemeza yuko Kisekedi yaganiriye na Perezida wa Tchad akamwemerera yuko azamuha abasirikare bamufasha kurwanya M23 ndetse amakuru akavuga yuko igihugu cy'Uburusiya cyaba cyaragize uruhara muri ubu bwumvikane bwa Kisekedi na Perezida wa Tchad. Amakuru rero aremeza yuko abacancuro bavuye muri Libya nabo barenga 5,000 bakinjira muri Tchad nabo batangiye kugera mu gihugu cy'u Burundi aho bazava berekeza mu buseruko bwa Congo. Perezida Kisekedi arimo kugura abacancuro benshi abavanye muri Libya akabanyuza muri Tchad ndetse n'abasirikare ba Tchad nabo barimo kuva muri Tchad bakerekeza mu Burundi ku kibuga cy'indege aho bagomba kuva berekeza mu buseruko bwa Congo mu duce twa Kamanyora muri za Bukavu ndetse na Uvira.
Amakuru aravuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane ndetse ko bano bacancuro n'abasirikare ba Tchad bemereye Tshisekedi ko bagiye guhondagura M23 ndetse bakisubiza ibice byose M23 irimo kugenzura. Amakuru yizewe twavanye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndayishimiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru navanye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare ba Tchad barenga 3000 aribo bageze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndayishimiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Hari abacancuro kandi bivugwa yuko babarirwa mu 1500 nabo baraye bageze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndayishimiye hano i Bujumbura. Bisiguye yuko abasirikare bose bageze ku kibuga cy'indege barenga 4500. Indege zaraye zinyuranyuranamo zirimo kuva mu gihugu cya Tchad ndetse biravugwa yuko indege zavuye mu gihugu cy'Uburusiya arizo zaba zazanye aba barwanyi b'abacancuro zibavanye muri Libya, ndetse amakuru yandi akemeza yuko igisirikare cya Tchad nacyo cyahawe ubufasha bukomeye n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo barungike bano basirikare mu buseruko bwa Congo. Ku kibuga cy'indege i Bujumbura ibintu byari bikomeye cyane kuva ku isaha y'isa moya z'ijoro nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Urujya n'uruza rw'abasirikare benshi cyane rwagaragaye ku kibuga cy'indege. Ibigo bya gisirikare by'igisirikare cy'u Burundi byegereye i Bujumbura nibyo byakiriye aba basirikare bavuye muri Tchad ndetse n'abacancuro bavuye muri Libya. Biravugwa yuko bari buze kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza berekeza mu buseruko bwa Congo, cyane cyane muri Bukavu, Kamanyura ndetse na Uvira. Muri Uvira hashize iminsi harimo kubakwa ibigo bya gisirikare bikomeye, ndetse mu mujyi wa Bukavu naho harimo gutegurwa ibindi bigo bya gisirikare bigomba kwakira aba basirikare b'abacancuro bavuye muri Libya ndetse no muri Tchad. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo ndababwiza ukuri ko noneho igiye guhindura isura mu buryo bukomeye. Tshisekedi yarahiye aratsemba, yavuze ko iby'ibiganiro na M23 rwose atabikozwa, ngo azarinda apfa rwose ataganiriye na M23 nk'uko ubutegetsi bwa Congo bwabitangaje. Ubutegetsi bwa Congo nyuma yaho bwategetswe kuganira na zino nyeshyamba mu myanzuro yavuye mu nama yahuje SADC ndetse na EAC ikabera i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ubu noneho Congo iragaragaza yuko ibyo biganiro yamaze kubitera utwatsi. Ntabwo izaganira na M23 ahubwo ngo hagiye kuba intambara ikomeye cyane igamije kwigarurira ibice byose M23 irimo kugenzura. Amakuru atugeraho aravuga ko Tshisekedi yabonye ko abasirikare biwe ari bakeya cyane ndetse ngo badafite ubunararibonye mu kurwana kinyeshyamba, ndetse ngo M23 yagiye yigarurira ibice byinshi kubera ko abasirikare ba Congo badafite ubuzobere mu kurwana kinyeshyamba. Ubu noneho Tshisekedi yamanukanye abasirikare benshi cyane avanye muri Tchad ndetse no muri Libya. Byitezwe ko aba bacancuro bavuye muri Libya ndetse n'abasirikare ba Tchad aribo bazagamburuza mu buryo bukomeye abarwanyi ba M23, ndetse Tshisekedi akavuga yuko agiye gutanga isomo ry'imirwanire kuri zino nyeshyamba za General Makenga zimaze iminsi zirimo kuzengereza ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gihe abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC bibwiraga yuko Tshisekedi agomba kuganira na M23, we rwose yabiteye utwatsi. Ndababwiza ukuri ko ivumbi rigiye gutumuka mu buseruko bwa Congo. Ubu ngubu nibwo intambara ikomeye cyane igiye gutangira, nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Nababwiye ko intambara ikomeye cyane ari bwigiye kuba mu buseruko bwa Congo. M23 nayo yambariye urugamba ndetse yamaze guteguza igisirikare cya FARDC ko izi nyeshyamba za General Makenga zigiye kwigarurira umujyi wa Goma. Mu itangazo rikomeye cyane M23 yashyize ahagaragara yavuze yuko imiborogo ndetse n'amarira y'abanyagihugu mu mujyi wa Bukavu byamaze kumvikana, ndetse ngo M23 igiye kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo itabare abanyagihugu bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Bukavu.
Uyu mujyi wa Bukavu urimo kuberamo ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no gufata ku nguvu abigeme birimo gukorwa n'abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ibintu rero ntabwo byoroshye, intambara irimo guhindura isura. M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Igisirikare cya Congo nacyo kiravuga ko kiryamiye amajanja, ndetse Tshisekedi noneho yamanukanye abakomando bavuye muri Tchad, abakomando bavuye muri Libya b'abacancuro. Aba bose bitezweho guhangana mu buryo bukomeye na zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Tchad aravuga yuko guverinoma ya Tchad irimo gukora ikosa rikomeye cyane mu kurungika abasirikare muri Congo. Abarwanya ubutegetsi bwa Tchad baravuga yuko Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida wa Tchad bagiranye amasezerano y'umwijima. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Tchad bwemereye abacancuro bazava muri Libya ko bazajya muri Congo bambaye imyenda y'igisirikare cya Tchad. Benshi mu basirikare Tchad izohereza muri Congo ntabwo ari abasirikare b'igihugu cya Tchad. Amakuru yamaze gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tchad aremeza yuko abacancuro benshi barimo kuva muri Libya bakinjira muri Tchad bakambara imyenda y'igisirikare cya Tchad maze bakerekeza i Bujumbura bitwa abasirikare ba Tchad, ariko mu buryo bw'ukuri atari abasirikare ba Tchad ahubwo ari abacancuro bavuye muri Libya bakinjira muri Tchad bagahabwa imyenda y'igisirikare cya Tchad bakaza muri Congo bitwa abasirikare ba Tchad. Ibimenyesha amakuru byo muri Tchad biravuga yuko ubutegetsi bwa Tchad burimo gufasha Congo kuzana abacancuro mu buseruko bwa Congo. Hari abacancuro ibihumbi n'ibihumbi barimo kuva muri Libya bakamanuka bakinjira muri Tchad. Igisirikare cya Tchad kikabaha imyenda y'igisirikare cya Tchad bakayambara, bikagaragara ko ari abasirikare ba Tchad, ariko mu buryo bw'ukuri ari abacancuro kabombo bavuye muri Libya barimo gushaka kuza kurwana mu buseruko bwa Congo. Ngibyo rero ibyo Tshisekedi arimo gutegura. Tshisekedi aravuga yuko agiye kurwana intambara ikomeye, ndetse ngo iby'ibiganiro rwose ntabwo arimo kubikozwa. Intambara rero igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Congo. Hari amakuru kandi avuga yuko Tshisekedi arimo kwitabaza abacancuro ndetse n'ingabo z'amahanga kugira ngo zizamufashe kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo gifasha M23. Tshisekedi, Burundi ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bakavuga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha M23, ndetse Congo n'u Burundi bari mu migambi mibisha cyane yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Tchad aravuga yuko abacancuro bavuye muri Libya babwiwe yuko bazarwana muri Congo, ndetse yemwe ngo birashoboka yuko bashobora no kurwana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru arimo gutangazwa ndetse bigahuza n'amagambo yatangajwe na Tshisekedi avuga yuko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibintu rero birimo kugaragara yuko Tshisekedi arimo kuzana abacancuro ndetse akababwira yuko bazamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Wewe avuga yuko aricyo cyateye Congo mu buseruko bwayo, ndetse Congo abasirikare b'u Rwanda aribo bigaruriye umujyi wa Goma bakabyitirira M23. Ubutegetsi bwa Congo n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gufatanya na FDLR, ndetse bafite imigambi mibisha cyane yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakanyura mu gace ka Bukavu nk'uko amakuru yamenyekanye abyemeza. Abarwanyi ba M23 bamaze kwemeza ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane bemeza yuko bagiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Muri iri tangazo rya M23 baravuga yuko umujyi wa Bukavu wabaye indiri y'amabandi ndetse n'ibikorwa by'ubwicanyi birimo gukorwa na FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo. Abanyagihugu bo muri Bukavu bamaze iminsi barimo gutabaza, ndetse imiborogo ni yose mu mujyi wa Bukavu. M23 rero iravuga yuko yamaze kumva ubusabe bw'abaturage, ndetse ko amarira n'imiborogo biri mu mujyi wa Bukavu bigomba guhagarara vuba na bwangu.
Iri tangazo rya M23 riraha gasopo FARDC, abazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose barimo gukora ibikorwa by'ubwicanyi mu mujyi wa Bukavu. M23 rero ikavuga yuko idakomeza kurebera ndetse ko iri mu nzira yerekeza mu mujyi wa Bukavu kugira ngo ibohore abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Ubu ngubu rero intambara igiye gukomera cyane mu mujyi wa Bukavu. Mu buryo budasubirwaho M23 yemeje yuko irimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu ugiye kuberamo intambara ikomeye cyane ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa babo nabo baryamiye amajanja, baravuga yuko bagiye kurwana umuhenerezo kugira ngo M23 itinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aremeza ko ibintu byadogereye mu buryo bukomeye. Hashize iminsi ibikorwa by'ubwicanyi birimo kwimonogoza muri uyu mujyi wa Bukavu. FARDC, abasirikare b'u Burundi, abazarendo ndetse n'imbonerakure bamaze iminsi barimo kwica abaturage mu mujyi wa Bukavu. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubusahuzi, gufata abigeme ku nguvu bikomeje kwimonogoza muri uyu mujyi wa Bukavu. Ibingibi rero nibyo byatumye M23 isohora itangazo rikomeye cyane ikavuga yuko igiye kurengera abasivile bari mu mujyi wa Bukavu. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'igisirikare cy'u Burundi barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu kandi ko baryamiye amajanja, bavuga yuko bagiye kurwana umuhenerezo rwose, ngo ntago baza kwemera ko M23 yinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba SADC nabo barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare bakomoka muri Afurika y'Epfo barenga ibihumbi 10 biravugwa neza ko bamaze gushinga ibitwaro byabo mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, aho bagiye guhangana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomeje kugera mu gace ka Bukavu banyuze mu Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare barenga ibihumbi 10 bavuye muri Afurika y'Epfo bakanyura mu Burundi maze bagakomeza berekeza mu buseruko bwa Congo, cyane cyane muri Bukavu ndetse na Kamanyora. Abandi basirikare ibihumbi n'ibihumbi b'igisirikare cya Congo nabo barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wabaye isibaniro ry'inyeshyamba nyinshi cyane za FDLR, inyeshyamba z'abamayimayi, abiyitabaza rendo, abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba Afurika y'Epfo, abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba FARDC ndetse n'ibihumbi bitabarika by'abasirikare b'u Burundi. Aba bose rero baravuga yuko bagiye kurwanya M23. Aka kavuyo k'abasirikare rero katumye abanyagihugu batakaza umutekano wabo mu mujyi wa Bukavu. Aba basirikare barimo gufata abigeme ku nguvu, barimo gusahura za magaze mu mujyi wa Bukavu, ndetse abaturage muri Bukavu barigaragambije bamagana FARDC. Abaturage babwiye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ko ibirimo kubera mu mujyi wa Bukavu ari akamaramaza, ko abasirikare ba FARDC barimo kubica, ko barimo gufata abakobwa ku nguvu, ndetse ko ibikorwa byabo byose birimo guhungabanywa n'aba basirikare ba Congo n'Abarundi bamaze kwirundanya muri uyu mujyi wa Bukavu. M23 rero irabateguza ko urugamba rugiye kwambikana muri uyu mujyi. M23 iravuga ko itazakomeza kwihanganira ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo muri uriya mujyi wa Bukavu. Reka mbibutse ko ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Karehe yasize abasirikare barenga 300 ba Congo ndetse n'Abarundi baguye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Karehe. Abasirikare b'u Burundi bitaye kuri songoye, ndetse amakuru yizewe aremeza ko nyuma y'imirwano yabereye muri teritwari ya Karehe abasirikare barenga 95 b'igisirikare cy'u Burundi barimo umusirikare afite ipeta rya majoro bamanitse amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23 hariya muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu turiko turavugana ikibuga cy'indege cya Kavumu kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo,
Ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba M23 barimo kukigenzura. M23 yamaze kugota imisozi yose ikikije ikibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 ntabwo bari bamanuka ngo bakandagire mu kibaya hariya hasi kuri piste y'ikibuga cy'indege, ahubwo iki kibuga cy'indege barimo kukigenzurira mu misozi igikikije. Iki kibuga cy'indege nta musirikare wa Congo urimo kukigaragaraho. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abakomando ba FARDC bari bakirinze, bose barirukanse baragisiga. M23 rero niyo yamaze kugota uduce twose dukikije iki kibuga cy'indege, bisiguye yuko yamaze kukigarurira, nubwo M23 itari yakandagira hasi neza mu kibaya kuri piste y'ikibuga cy'indege. Kugeza ubu rero ibintu birakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'aho inama ikomeye cyane yahuje SADC ndetse na EAC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania, ikanzura yuko hajyaho agahenge k'intambara hagati y'impande zirimo kurwana. Ubu ngubu iby'agahenge biragaragara yuko rwose bidashobora kubahirizwa. FARDC irimo kurwana, M23 nayo yakamejeje. Urugamba rwambikanye ndetse M23 irimo gutanga gasopo kuri FARDC ndetse igateguza ko igiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo baravuga ko mu mujyi wa Bukavu ibintu bishobora gukomera cyane. Hari abasirikare ba Afrika y'Epfo barenga 10,000 baryamiye amajanja bavuga ko byanga bikunda bagomba kurwana. Mu gihe rero FARDC ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo utibagiwe n'abasirikare b'u Burundi mu gihe baba batakaje uyu mujyi wa Bukavu, byaba ari ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Congo, ndetse rwose ibyo kuvuga yuko bazabohoza umujyi wa Goma bagomba kubyibagirwa burundu. Ntabwo ushobora kugaba ibitero byo kubohoza umujyi wa Goma mu gihe udafite umujyi wa Bukavu. FARDC rero n'abafatanyabikorwa babo bagiye kurwana umuhenerezo kugira ngo bagumane ubugenzuzi bw'umujyi wa Bukavu, maze bazakoreshe aka gace ka Bukavu biyoruganiza babone uko bagaba ibitero bigamije kubohora umujyi wa Goma, nk'uko amakuru yizewe atugeraho ava mu gisirikare cya Congo akomeza byemeza. Mu gihe rero M23 ivuga yuko igiye kwigarurira Bukavu, ndabamenyesha ko mu gace ka Itombwe naho ibintu byakomeye cyane. Muri segiteri ya Itombwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe, imirwano irimo kubica bigacika muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11. Igisirikare cya FARDC, abamayimayi ndetse n'interahamwe za FDLR bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu mihana y'abanyamurenge. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko umutwe wa twirwaneho urimo guhangana n'igisirikare cya FARDC mu buryo bukomeye. Mu ijoro ryakeye abamayimayi ndetse na FARDC bashimuse inka z'abanyamurenge zirenga 400 muri kariya gace. Amakuru atugeraho aravuga ko abanyagihugu barimo kwicwa ndetse ko FARDC irimo kohereza ibibombe mu mihana ituwe n'abanyagihugu. Abanyamurenge baravuga yuko baraye mu bihuru, abandi baravuga yuko ibintu bibakomereye cyane kuko igisirikare cya FARDC kirimo gukorana n'abamayimayi mu bwicanyi bukomeye cyane burimo gukorerwa hariya mu gace ka Itombwe. Amakuru rero aravuga yuko imirwano ikomeye. Umutwe wa twirwaneho urimo kugerageza gusubiza inyuma FARDC, ariko biragaragara yuko FARDC yamanukanye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri kariya gace ka Itombwe. Hari ubwicanyi bukomeye cyane rero burimo gukorerwa abanyamurenge, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko jenoside yaba irimo gushyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwa Congo, kuko barimo kwica ku mugaragaro izuba riva abanyamurenge kandi barimo kubagirira nabi nta cyaha na kimwe bakoreye ubutegetsi bwa Congo. Abasirikare ba Afrika y'Epfo barenga 10,000 bamaze kwinjira muri Congo banyuze mu gihugu cy'u Burundi. Ni abasirikare bafite ibitwaro bikomeye cyane kandi bambariye urugamba. Igihugu cya Afrika y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Burundi bambariye urugamba, baravuga yuko bagiye kurwana mu buryo bukomeye bakirukana M23 mu bice yigaruriye birimo n'umujyi wa Goma.
ndasubiramwo. Igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kohereza abasirikare benshi muri Congo banyuze mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamaze kumenya nuko abasirikare barenga 10,000 ba Afurika y'Epfo bamaze kwinjira muri Congo mu gace ka Kamanyora ndetse no mu mujyi wa Bukavu banyuze mu gihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi indege z'intambara za Afurika y'Epfo zirimo kugwa i Bujumbura ndetse ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare bya Afurika y'Epfo bimaze iminsi bigera mu gihugu cy'u Burundi. Birimo kuva mu Burundi byerekeza muri Congo cyane cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse no muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe yavuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare barenga 10,000 b'igihugu cya Afurika y'Epfo bamaze kugera mu buseruko bwa Congo aho bagiye kurwana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko ibintu bigiye kudogera mu buseruko bwa Congo. Abibwiraga ko intambara yabigiye kurangira kubera ibiganiro byabereye i Dar es Salaam bigahuza umuryango wa SADC ndetse n'umuryango wa EAC, ndababwira ko iyi ntambara ahubwo ari bwo igiye gutangira. Ubungubu nibwo urugamba rugiye kwambikana, ivumbi rigiye gutumuka mu buseruko bwa Congo. Igihugu cya Afurika y'Epfo, Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bambariye urugamba ndetse barimo kwitegura intambara ikomeye cyane nk'uko amakuru yizewe ndetse n'ivyabona byose birimo kubigaragaza. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ibyumweru 2 biheze igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kurungika abasirikare benshi mu Burundi bakava mu Burundi berekeza mu buseruko bwa Congo. Ibyumweru 2 kandi birarumanye indege z'intambara za Afurika y'Epfo zitangiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Indege zifite ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare nazo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndayishimiye i Bujumbura zivuye muri Afurika y'Epfo. Hari ibitwaro bikomeye cyane, ibifaru by'intambara ndetse n'ibindi bitwaro bya rutura byageze mu gihugu cy'u Burundi bivuye muri Afurika y'Epfo. Mu gihe inama ya SADC yari irimo kubera i Dar es Salaam muri Tanzania irimo kubahuza n'umuryango wa EAC, izindi ndege 2 za gisirikare zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibitwaro byinshi byamaze kwerekezwa muri Congo ariko n'ibindi bikaba byasigaye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Burundi, Congo ndetse na Afurika y'Epfo ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze yuko abasirikare biwe bashobora kuzava muri Congo ari uko ibyavugiwe mu biganiro byabereye i Dar es Salaam byahuje SADC ndetse na EAC bimaze gushyirwa mu bikorwa. Mu gihe rero ngo bitarashyirwa mu bikorwa nta kabuza urugamba ruzambikana mu buseruko bwa Congo. Benshi bari batangiye kwibeshya mu minsi ishize, bari batangiye kuvuga ko Cyril Ramaphosa yavuze yuko azacyura abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ijambo ryiwe ryumvikanye nabi. Cyril Ramaphosa yavuze yuko azakora ibishoboka abana ba Afurika y'Epfo bagiye kurwana muri Congo bagataha amahoro. Ntabwo yigeze avuga igihe azacyurira abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ntabwo yigeze avuga niba azabacyura bamaze gutsinda urugamba cyangwa se agiye kubacyura vuba na bwangu nyuma y'aho inteko ishinga amategeko imusabye gucyura abasirikare ba Afurika y'Epfo. We yavuze yuko agiye gukora ibishoboka byose abasirikare ba Afurika y'Epfo bakazataha amahoro. Nta wamenya rero niba bazataha ari uko bamaze gutsinda M23 kuko birimo kwibonekeza ko ahubwo igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kohereza abandi basirikare benshi. Abasirikare barenga 10,000 ba Afurika y'Epfo bamaze kugera mu buseruko bwa Congo muri iki cyumweru. Ni abasirikare bafite intwaro zikomeye kandi biteguye urugamba. Amakuru twamenye nuko Perezida Cyril Ramaphosa arimo no kurungika abandi basirikare. Congo, Burundi ndetse na Afurika y'Epfo ngo barimo gutegura intambara ikomeye cyane ndetse ibitwaro karundura bikomeje kugera mu buseruko bwa Congo bivuye muri Afurika y'Epfo.
Ibingibi rero birerekana ko Cyril Ramaphosa atiteguye gucyura abasirikare ba Afurika y'Epfo nk'uko benshi bari batangiye kubyibwira. We yavuze yuko azakora ibishoboka byose abasirikare bagataha amahoro, ariko kuri we bazataha amahoro bamaze gutsinda urugamba, kubera ko biragaragara yuko akomeje kohereza abandi benshi. Kuri ubu ngubu abarenga ibihumbi 10 bageze mu mujyi wa Bukavu, ndetse amakuru aravuga yuko abandi benshi bari mu nzira biteguye kuza kurwana mu buseruko bwa Congo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje yuko icyatuma abasirikare ba SADC bava muri Congo ari uko imyanzuro y'inama yahuje SADC ndetse na EAC i Dar es Salaam muri Tanzania yaba yamaze gushyirwa mu bikorwa. Reka mbibutse bimwe muri iyi myanzuro bigomba gushyirwa mu bikorwa. Nuko ngo abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva muri Congo nk'uko Congo, Afurika y'Epfo ndetse n'u Burundi babitangaza. Uyu mwanzuro ngo wafashwe n'inama yahuje SADC ndetse na EAC. Abasirikare b'u Rwanda rero bivugwa ko ngo bari muri Congo bagomba kubanza kuva muri Congo vuba na bwangu. Ikindi ngo nuko imirwano igomba kuba yahagaze, nta ruhande na rumwe rurimo gutera urundi. Ibingibi rero biragaragara nk'ibintu bikirimo amayobera menshi cyane. Igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na Congo baravuga ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse ikava mu bice yigaruriye. Nyamara uyu ntabwo wigeze ufatwa nk'umwanzuro. Mu nama yabereye i Dar es Salaam nta mwanzuro n'umwe wigeze ufatwa utegeka M23 kuva mu bice yigaruriye. Oya rwose, M23 ntabwo bigeze bayitegeka kuva mu mujyi wa Goma cyangwa se kuva mu gace akariko kose yamaze kwigarurira. Ibi ni ibintu rero birimo guha imbaraga bano barwanyi, ariko ubutegetsi bwa Congo nabwo bugakubita agatoki ku kandi bukavuga yuko budashobora kwemera ko izi nyeshyamba zigumana umujyi wa Goma. Ibingibi rero bigiye guteza imirwano ikomeye cyane. Abihweza ivya politike barabona ko M23 yegukanye intsinzi ya politike mu biganiro byabereye i Dar es Salaam. Ntabwo bigeze rwose bayishyiraho igitutu ngo bayibwire ko igomba kuva mu mujyi wa Goma cyangwa se kuva mu bice yigaruriye. Congo nayo rero ntabwo ishobora guhagarika imirwano mu gihe M23 ikiri mu mujyi wa Goma. Byanga bikunda urugamba rugomba gukomeza, ndetse imirwano irimo no kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero birerekana ko imyanzuro yose yafatiwe i Dar es Salaam ntabwo rwose izashyirwa mu bikorwa. Ndababwira ko imyanzuro yafatiwe i Dar es Salaam ukurikije ukungene yafashwe ndetse ukareba ibirimo kubera muri Congo, ndababwiza ukuri ko iyi myanzuro itazigera yubahirizwa. Ntabwo imirwano izahagarara, ahubwo nibwo intambara ikomeye igiye gutangira muri Congo. Abibwiraga rero ko Cyril Ramaphosa yavana abasirikare muri Congo nibasubiza amerwe mu isako, ahubwo Cyril Ramaphosa arimo kohereza abandi basirikare benshi muri Congo. Urugamba rugiye kwambikana, imirwano igiye kubica bicike muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero Congo, Burundi ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje kurungika abasirikare muri Kivu, ubungubu ibintu birakomeye cyane kuko M23 nayo iryamiye amajanja ivuga ko ibiteguye. Ndetse ubutegetsi bwa Congo bushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane kuko abarwanyi ba M23 nabo rwose bashobora kuba bamaze gushinguka mu byo gusaba ibiganiro n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mwarabibonye ku munsi w'ejo, bwana Koloneli Nanga urongoye AFC yavuze yuko M23 ihuriro AFC barimo atari ihuriro rya kinyeshyamba. M23 ngo ntago ari inyeshyamba. Oya rwose, Koloneli Nanga yavuze ko M23 itari mu ntambara n'igisirikare cya Congo. Oya rwose, ahubwo ngo bari mu mpinduramatwara. Iri ni ijambo rikomeye nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, ngo bari mu mpinduramatwara igamije kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi.
ibingibi bisiguye ko intambara yagiye ku rundi rwego ndetse ko M23 noneho idashobora no kwemera ibiganiro, ahubwo ko bashobora kurwana bakavanaho ubutegetsi bwa Kisekedi cyangwa se bakaba bakwigarurira ubuseruko bwa Congo bwose bagashinga igihugu cyigenga. Kuba Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneli Nanga baratangaje ko ari umutwe uharanira impinduramatwara ni ijambo rikomeye cyane ndetse ryashyize iyi ntambara ku rundi rwego. Ubungubu M23 rwose ntabwo ishishikajwe n'ibiganiro. M23 iravuga yuko idashishikajwe no kurwana nk'uko bakomeza bayita inyeshyamba. Baravuga ko ari abantu bo muri Congo yose barimo guharanira impinduramatwara ndetse ko bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi.